gdje sam rođen, tu je sve sirotinja. Vuk je u nas domaća životinja. Škrta zemlja, nikoga ne hrani. Da preživiš, moraš radit vani. Šljakao sam ja u tuđoj zemlji. Sanjao sam o voljenoj ženi. Sa arbajta kad bih došao doma, gledao sam kako raste ona. Mislio sam sreću kupit novcem. Sredio sam stvar sa njenim ocem. U suštini ovo vam je tehnika u kolima. Ovo je jedna kamera koja snima cijela kola, tu nas snima ispred, još jedna snima tamo kako bi imali više planova i to sve bude interesantno u montaži. Pa tu je tehnički uglavnom to. Ne moramo snimati, ne moramo odmah početi, možemo otići u grad. Čovjek kad ima neki zadatak, pretpostavljam i vi, vidjela sam po onom što ste radili, vidjela sam da je to zahtjevno, beskrajno. I pomislila sam, Bože, kako mladi ljudi imaju tu energiju i te ideje da izmišljaju koješta i kompliciraju sebi život ozbiljno. Da, baš. Ali u biti to je izazov, to je na neki način neko dokazivanje da se može, da se prelaze neke granice, da nisi stereotipan. I meni se to uvijek dopadalo. Mislim, to je stvari koje ću ja uvijek podržat nekako. Da, i baš vam hvala. Mislim da to kad sam, Marija kad vas je predložila i kao ona napiše za svakog po malu biografiju i za vas mi je odmah kao rekla čime se baviti i to sve. Ja sednem pa mislim da li u Skuplju kad bi mi opet ovo radile, kao da li bi neka političarka došla. A kod vas, mislim, vi ste ono kao prvi kad vidim čime ste se sve bavili i čime se još bavite, kažem kad ćemo mi dočekati imati. Ja mislim da nemamo mi političarku takvog profila. Pa ja ne znam, meni to mnogi govore, a ja nekako od početka razumijem da se baš tako treba baviti politikom. To je neko moje viđenje. Ta stalna neka suradnja i komunikacija i sa nevladinim organizacijama ženski. Jer mislim da se ništa, ali definitivno ništa bitno, značajno, onako, kako bih rekla, strukturalno ne može dogoditi ako nemate sinergije, ako nemate suradnje. I to je, uvijek sam nekako mislila, žene, otvorile smo davno tu priču. Sad ako hoćeš da nešto napravimo, pa daj da pokažem onda i primjerom da to živim, da tako radim. Ali nisu ljudi spremni, zato što sve je to u biti jako zahtjevno. Traži puno i rada, i energije, i dobre volje, odricanja, koliko god hoćeš. Tako da malo je ljudi koji, pa i u politici, koji su spremni na tu vrstu rada, zato što su vidjeli da mogu i lakše i drugačije, a da im to bude i unosno i tako dalje. A kod mene opet obrnuto, kod mene to nikad nije bilo unosno u tom smislu nekom, ni materijalnom, ni finansijskom, nikako. Samo duhovno. Ali duhovno, ali meni je to moje zadovoljstvo bilo i tako da je i vidim, mnogi mi to govore, pa ti si potpuno atipična neka političarka, nedavno je bila čišćenje vraca onog spomenika, eto možemo o tome porazgovarati kad budemo tamo oko muzeja. I ja naravno idem na akciju i radim. I još jedan meni drug kaže, sad je meni jasno što je tvoj vrt onako lijepa, ja stavim na Facebook. Pa kaže, vidi ti nje kako ona radi, pa naravno da radi. Zato što ne foliram, ja nisam folirant. Nisam neki improvizator, nego suštinski ono što volim, što mislim da treba raditi, ja to radim. Sad to se može tebi sviđati ili ne sviđati, ali u biti to je to. Tako da nekako, i onda eto i ta neka naša ženska priča, evo da kažem sad poslije ratna, iako sam ja i prijeratna političarka, i to da ti kažem, ja sam čitala. Da, ali eto jednostavno, i tad sam bila malo, kako bi ti rekla, drugačije, jer vidim da može drugačije, da treba drugačije. Ali kažem ti, to, poslije ovog rata, taj rast našeg, hajde da nazovem ga, ženskog pokreta, nekako sam od početka u tome i nemam namjeru to napustiti koliko god mogu, naravno u okviru onoga gdje si, kako si, koje su ti neke mogućnosti ili uopće šta neko očekuje od tebe, znaš, i to je. A ja mislim da sad među mlađim ovim političarkama ima, evo kod nas, vjerujem i u regiji,
onako baš kvalitetnih mladih osoba koje su okrenute i nevladinom sektoru i koje razumiju u biti da se mora malo drugačije. Nema ih nikad puno, nema nikad dovoljno, Pa jer dobro, u toj to je. priči ne, ali Bože moj, vrijedno je zabilježiti kad ima, jel tako, to je. A od ovih starih, eto, A jeste, sad malo okrećem priču, jeste od uvek živjeli tu u ovom naselju? Da, naime, ja sam inače Jajčanka i moji su doselili u Vogošću 65. Kad sam ja taman kretala u prvi razred gimnazije, ja sam onda ovdje završila drugu gimnaziju, proći ćemo pored nje. I onda fakultet filozofski, proćemo i pored njega, to mi onako, to su neki punktovi. Ali eto, samo djetinjstvo, znači sve do 15 godina sam provela u Jajcu. Tamo sam i završila 8-godišnju školu i to mi je onako posebna priča, neka simbolika tog grada, znaš, gradića. Naravno. I sad kad je vezana naravno za prošla vremena i slično, pa i srednjivjekovnu Bosnu, pa poslije Avnoj, pa Novu Jugoslaviju. Ali sad kad sam vidjela ove mlade ljude, ne znam koliko ste vi uspjeli upratiti ovu pobunu mladih i Bošnjaka i Hrvata i Srba u Jajcu, srednjoškolaca, da neće odvojenu školu. I to se u Jajcu dogodilo i mene je to toliko obradovalo i ja sam to malo onako, koliko sam uspjela naravno preko Facebooka i društvenih mreža da to malo afirmiram i kažem Bože, da li se u Jajcu rađa ponovo nešto novo ide, znaš kako, to su tako dobre neke male stvari, znaš, iako su pojedinačne, usamljene, nažalost. Da, kao da su moji roditelji birali. Ja, pa dobro, pa eto, ti si mogla biti moja kćerka po godinama. Divno, kako sve lijepo, a ja dobijem i čitam, jao ljudi, vidite ovo, Jadranka, jao, divno. Da, super. Pa da, to su na neki način dio mog nekog i odrastanja, sazrijevanja u biti, ako hoćeš, i neke filozofije i šta god. Tako da, naravno, imala sam ja i nekih dilema možda oko nekih pjesama, da li ovu ili onu. Evo ovdje znači lijevo. Aha. Tak, tu je sinoć bio onaj koncert Željka Joksimovića. Aha. A grad je baš onako baš je pun ljudi sad zbog festivala. Jest, festivali, baš je, da, to je baš je onako događanja. Eto, ovo je taj stadion Koševo, ovdje je bio. A ja sinoć bila kod sestre, ona tamo stanuje s druge strane stadiona, pa malo dalje. Bilo neko društvo, pa smo isto u bašti sjedili i zamalo da zaglavim, ja odem, kažem, oko ponoći odu kući, ja moram ujutro ustati, imam obavezu. Tako, vidiš, to je zgrada porodilišta. Jel to rodilište? Nismo do sada imali, mislim, ni jedno porodilište. Nije se niko setio, da. Ja, ali eto ovdje uz ovo stvarno, 2-3 stvari hoću da kažem, naprosto, koje mi se... Evo vidiš, ovo dole su napravljena je roditeljska kuća, to su i to roditelja od djece oboljele od raka. Aha. I oni su to onako humanitarno skupljan novac dosta dugo i tako dalje, da bi to imali da borave i tako. A to je za boravak kuća baš? Jeste, za boravak. Znaš da mogu da ocijenu. Kad su djeca kad su djeca na terapijama. Stigli smo. Eto ga, to je naše rodilište. A vi kako je divno, rodilište na brdu i onda vidi se grad baš. Sad vidiš, to je davno napravljeno. I onda je u ratu odmah s početka granatirano i to onako bilo baš strašno. To se rodilište inače zvalo Zehra Mujdović. Ona je bila doktorica i bila je revolucionarka. Nažalost, poslije rata je nestalo to ime. Inače je
dosta dugo trebalo da krenu sa obnovom porodilišta i to je jedan problem i vezat ću ga sad za ovu vašu primjedbu da je na divnom mjestu ovo porodilište, da je Sarajeva uko na dlanu i tako dalje. Poslije rata dugo nisu, prosto smijem reći, nisu htjeli da nađu donatore za obnovu porodilišta zato što su, tad se bar tako pričalo, htjeli ovu poziciju dobru da iskoriste u privatizaciji za gradnju nekog hotela ili ko zna kakvog centra i sreća da je ipak pobjedila pamet. Tako da je negdje 2002. godine je obezbijeđen donator i 2003. je otprilike negdje počela obnova. Tu inače i ginekologija i pedijatrija, pa pedijatrija je bila prije negdje, boga mi trajalo je nekih 6-7 godina ta obnova. Prvo je se pedijatrija uselila, onda i 2010. Ginekologija i tad je zvanično ponovo otvoreno, ali izgubilo svoje ime, nažalost. To je sad samo gradsko porodilište Jezero. Jesu se radikalno onako promijenila imena ulica posle rata? To je... Pa, jesu prilično. Kao što je na ovim prostorima ukupno, kako što bi rekli, koji period i koja vlast dolazi, tako ona na neki način pokušava da briše tragove i to se najbolje vidi i po imenima i da afirmira neka druga koja su možda neka pravedno, neka nepravedno zaboravljena. Ali ono što se dogodilo sa ulicama koje su nosile ženska imena, njih je uvijek bilo malo naravno, ali je u Sarajevu ih je bilo nekih 20-ak, sad je mislim oko 10-ak tih imena, ali izbrisana su sva ona ženska imena koja su nosila imena žena koje su bile revolucionarke, socijalistkinje, partizanke, antifašistkinje. Dakle, uopće ta vrsta borbe, što je na neki način odgovor vlasti na uopće afirmaciju žene i na područja kojima se ona može, smije ili ne smije baviti. Tako da su izgubljena mnoga imena. Ostala su ili su dodata zamijenjena imena, vrlo zanimljivo ako su ženska, malo ih je kažem, ali eto, onda su to uglavnom žene koje su poetkinje, pjesnikinje, slikarke i tako dalje. Dakle, one koje se bave umjetnošću, dakle onim što ove konzervativne snage vladajuće mogu da dozvole, da progutaju. Ženama ima naravno i nekih dva imena koje apsolutno ne zaslužuju da se tu nađu. Imena majke jedne osobe koja je u toku rata bila nešto bitna u vlasti, ali ne mislim da ona kao takva to zaslužuje, ali nije lijepo da to govorim. Dobre. Dakle, ne želim to posebno da govorim, nego prosto htjela sam u stvari da kroz ovo što je na neki način izvor života, što bi se reklo, pokažem taj jedan odnos i prema ženi i taj pokušaj da se ne obnovi porodilište. Da, to je baš priča koja je puno slojeva. Jeste, upravo zbog tog njenog zbog položaja same zgrade. Mi dosta dugo u Federaciji, u Republici Srpskoj, dakle u Bosni i Hercegovini cijeloj, vodimo bitku sa nekim pravednijim rješenjem za nadoknade porodiljske i za porodiljsko odsustvo. To je također vezano za ovu priču. Mi, nažalost, imamo ustavnu strukturu u Bosni i Hercegovini kakvu imamo, tako da imamo potpuno neujednačena rješenja kad je u pitanju porodiljsko odsustvo. Specifično u Federaciji koja je komplicirana jer ima 10 kantona i u kojoj je pitanje porodiljskih nadoknada i uopće ta socijalna politika podijeljena nadležnost između entiteta i kantona, unutar kojih su jako različita rješenja i rekla bi svuda uglavnom nepovoljna za žene. Nigdje nemamo situaciju da žena prima prosjek svoje plate, govorimo o ženama koje su u radnom odnosu, da prima prosjek svoje plate za vrijeme porodiljskog odsustva i slično. To je uglavnom žene primaju neki procenat svoje plate. To sad ide iz ministarstva za
radi socijalnu politiku iz tih fondova, ok, ali nažalost nedovoljno. I neadekvatno u mnogim kantonima žene koje nisu u radnom odnosu ne dobijaju ništa. U nekima dobijaju, u Sarajevskom kantonu recimo dobijaju, ali zato žene koje rade dobijaju samo 60% od svoje plate. Kod nas znam da je 80. Kod nas postoje kantoni gdje je 80, negdje 50, 60 različite, u Sarajevu 60%, tako da je to od prosječne plate kantona to je dosta niska svota, i za jedne i za druge, i za ove koje rade i koje ne rade, to je jedna potpuno destimulativno i pokazuje potpuno jednu nebrigu u odnosu na žene. I moram reći da mi godinama i političarke i žene iz nevladnih organizacija borimo bitku da razriješimo to pitanje i nekako smo, hajde da kažem, na domaku rješenja. Čak je napravljen i zakon, obećanja postoje, ali teško da će opet u narednom periodu to biti nekako adekvatnije riješeno ili na neko zadovoljstvo, zato što nam se čini kako to vlasti nažalost nije prioritet. Iako im je puna usta porodice i brige za djecu i za žene i šta god. Uvek tako bude. Mi smo imali 2014. Isto kako mi imamo ovu vlast koja se vrlo brine o porodici, o natalitetu i to sve. Imali smo situaciju da su promijenili zakon o legalnom pobačaju, abortusu, izvinite, sad se malo borim s jezikom, tako da je sad zakon restriktivniji od onog koji je donet 60-ih godina. Da. Restriktivniji u smislu da je procedura vrlo neprijatnija za žene, da ulazi baš onako u intimu, da se morate savjetovati na više nivoa. Baš postoje komisije ispred kojih trebate stati pa objasniti sve kako vam se to zadesilo i to tako. Pa čekati nekoliko, mislim da je 7 do 10 dana da komisija donese finalnu odluku. Da, svuda je manje više u regiji kad je u pitanju abortus su pokrenute različite izmjene. Cijela ova retradicionalizacija kroz koju prolazimo društva uglavnom najčešće udara upravo na ženska prava. Mi u Bosni i Hercegovini još uvijek nismo imali javno veliku priču oko toga. Tako da nije se puno toga promijenilo. Ali recimo imali smo kroz zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji koju mi u federalnom entitetu Federacije Bosne i Hercegovine još uvijek nemamo. Iz nekoliko pokušaja taj zakon stalno pada i obaraju ga u stvari nacionalne stranke, jer one iz tamo nekih svojih razloga su protiv toga. I to je recimo, kroz to se zapravo vidi ukupan taj odnos na pravo da budete majka i otac ili da to ne budete ukoliko to ne želite i tako dalje. Tako da... Sad idemo prema muzeju ili... Možemo ako hoćete prema muzeju ili da idemo gore prema vijećnici, ali ovdje zgodnije vam je da idete prema muzeju. Kako god. Prema muzeju. Dobro. Šta sam još kao sam se malo spremila, ne mnogo, ali samo sam htjela da vas pitam koliko se... Mislim, kako pravite razliku promjene u gradu? Je li to rad neka referentna tačka može biti ili se grad nekako radikalnije promijenio u odnosu na neki drugi moment u posljednjih 20 godina? Koje vam je Sarajevo bilo bliže, draže? Je li ovo današnje Sarajevo vaše Sarajevo ili je to možda Sarajevo iz 80-ih, 70-ih? Pa čak i iz 90-ih. Pa ovako, naravno da je rat jedna tačka koja je nezaobilazna i kad govorimo i o promjenama i o svemu što se uopće dogodilo. Kad bih sad došla u poziciju da poredim bivše Sarajevo i ovo sad, izabrala bih bivše Sarajevo. Ali to može da bude i neki potpuno subjektivni doživljaj s obzirom na čovjek sazrijeva, odrasta, počinje da radi ili završava fakultet i tako dalje u jednom ambijentu koji je bio daleko slobodniji,
koji je pružao daleko veće mogućnosti i mladim ljudima i svima, ja bih rekla, u kojoj smo osjećali svi nekako veću sigurnost. Imam dojam da smo se svi poznavali. Naprosto jedan ambijent koji je bio daleko kvalitetniji nego što je on sad. Mi imamo naravno svi određene ratne traume. Rat je donio podjele, rat je donio prebrojavanja krvnih zrnaca, rat je donio prepričavanja mnogih stvari koje možda ranije nisu ništa značile, nisu mnogo značile, ali je naravno otvorio neke druge dimenzije, odnosa među ljudima, među narodima. Tako da sve su to tako neke bitne promjene koje ne mogu ni da se prihvate, ni razumiju, ni shvate za kratko vrijeme. Možda ni period od 20 godina nije neko u historijskim nekim granicama, neko bog zna kako vrijeme. To je stvari treba da se poslažu, što bi se reklo, a mi još uvijek, nažalost, u Bosni i Hercegovini nemamo ni definirano kako hoćemo da nam izgleda država, u kom mi to pravcu idemo. I nažalost, podjele koje su nastale poslije rata, koje je donio i sam rat, a donio i Dejtonski sporazum, jednu strukturu države koja je vrlo problematična, koja se već evo 20 godina pokazuje da ne može da funkcionira, koja u sebi ima takve moguće mehanizme kočenja za bilo kakav drugačiji pogled i način i razvoj, da je to prestrašno. A s druge strane nema dovoljno progresivnih snaga i drugačijih snaga koje bi uspjele da nametnu i neke druge teme, i pored pokušaja naravno, da socijalne, ekonomske i sve druge postanu malo bitnije od toga kako se zovemo i kojem narodu pripadamo. Tako da u tom nekom načinu razmišljanja i životu koji mi živimo, ja bih rekla, ja ga bar doživljavam kao neki prelazni period, kao da je to neki period koji prolazimo jer to tako treba u procesu, ali stalno iščekujemo nešto drugo i drugačije. Bar ja na neki način vidim to drugačije i želim i nekako u onome što radim pokušavam zapravo da se borim za neku drugu vrstu odnosa, drugu vrstu države i tako dalje, u kojima će biti komotno i dobro svima. Eto, a i to je na neki način, neko kaže, aha, to je nostalgija, to je sjećanje na nešto staro. Pa nostalgična sam za svim onim što nas čini dobrim, kvalitetnim, što nam je obezbeđivalo jedan život dostojanstven, normalan, u kome smo mogli da se razvijamo, u kome nismo strahovali od svega i tako dalje, naravno. Jel postoji neko mesto koje ste voljeli, a koje više ne postoji? Ili bar ne postoji tako kako je nekad bilo? Pa ne znam, ne bi znala sad odgovoriti na to pitanje. Da ono ili ne postoji ili puno toga se promijenilo, dakle, i puno toga, bilo bi dobro se prestrojiti sad, tamo pa ćemo na prvom okretištu, jer ovo je muzej. Ovo je muzej, jeste. To je muzej, pa onda sad prvo skretanje koje bude lijevo moće se skrenuti. Ne možeš često mi kažemo, znaš, to nije više ono što je bilo. Često se to kaže. Dakle, i kad su u pitanju neka mjesta i događaja i ljudi, ali ne bih sad znala, evo da kažem, sasvim konkretno neko mjesto koje mi je bilo posebno milo, a da mi to više nije. Dobro, možda ćete se sjetiti kasnije, možda i ne osjećam da nam razgovor stvarno divno teče i puno ste toga rekli, baš je sadržajno, tako da nije ni važno ako se ne sjetite. Sarajevo ima taj šmek, Sarajevo ima tu svoju dušu koja
ona nije uništena zapravo. I to je ono što Sarajevo održava i drži ga. Naravno, puno toga se promijenilo, to je sigurno tako. Ali ta sarajevska raja, bez obzira što ih je malo, po popisu kaže samo 20%, Sarajlije u Sarajevu. Stvarno? Ali bez obzira, kažem, na to, postoji taj jedan šmek i nešto što ljude privlači, pa privlači i turiste i što god. Da, mi smo juče stigli i mi kao načelni plan je još sutra rano krenuti nazad i onda smo rekli, a da ostanemo mi još jedan. Pa eto malo da ostanete, što da ne. Da. Sad ovdje možemo da desno tako? Pa ne znam, jedino s one strane možda da se dođe, ali eto, ili nek ide ravno gore, pa ćemo vidjeti. Tukaj možeš desno. Ovdje je ulaz dole u ovaj parking Importane. Svi su toliko nestrpljivi, svi samo sviraju, to nevjerovatno. Ovo se u stvari zvao ranije Muzej revolucije. Ja mislim da sam ja vama čak i napisala Muzej revolucije. On je naravno negdje s početka rata, čini mi se druga, treća, on se zove Historijski muzej, jeste. I to je jedna od onih institucija kulturno-historijskih koje su zbog političkih odnosa, ja bih rekla, i opet da spomenem strukturu ustavnu Bosne i Hercegovine, stradali, ostavljeni onako na milost i nemilost. I bore se sa životom, zaista. I to radi se o muzejima i slično. Ovaj je specifičan što sam se opredijelila da o njemu nešto kažemo, zato što on je zanimljiv onako arhitektonski, uvijek je bio. On je sad, kao što vidite, neobnovljeno, urušen, prilično stradaju i tako dalje, ali oni nemaju novaca, zapravo oni jedva izdržavaju i ono što je mene fasciniralo je da je jedna mlada direktorica, Elma Hašimbegović, žena, dakle, zbog toga sam se između ostalog opredijelila, odlučila se da se uhvati u koštac sa svim tim i uspjela je da kroz različite projekte oživi taj muzej, da pokuša i uspijeva zaista u tome već nekoliko godina, da ne kaže, obezbeđuje plate uposlenicima, obezbeđuje postavke unutra, uspjeli su da urade dosta toga da bi muzej živio. I ono što je posebno za mene fascinantno, što ja isto tako vezujem za ženu, jeste da ona pokušava da spoji prave neke vrijednosti antifašizma, dakle iz bivše države, iz bivših vremena i ovoga sad. I ovog rata, posljednjeg, i vremena u kojem mi sad živimo, i to bez nekih kompleksa, bez pritiska, bez pripadanja ovoj ili onoj političkoj, bilo kojoj struji, ne, nego zaista da se iskreno posvetila tome i bavi, naravno sa svojim suradnicima. I ono što je još dodatno, što je također nekako i zajedno i s njom, ali i sa curama, sa ženskim organizacijama, to je postalo mjesto gdje se održava Pitchwise, to je festival ženske savremene umjetnosti. Tu je on započeo. Odlično. U muzeju revolucije, u historijskom muzeju, Ove godine će biti, i prošle godine mislim bio u BKC-u. Ne znam zašto je premješten tamo, inače to je tu započelo ni u čemu, dakle bez struje, bez grijanja, bez nekako fascinantno, i taj jedan oživljavanje te alternative, tog nečeg drugog što su donijele mlade žene, mlade organizacije koje su okrenute toj alternativi, je nešto što je, ja bih rekla, ulilo život u taj muzej. I nedavno je i grupa, recimo prije, čini mi se, godinu dana ili nešto možda i manje od toga,
pošto se jedna grupa, također feministička grupa Crvena, bavi istraživanjem historije Afežea u Bosni i Hercegovini i tako dalje. Oni su imali jednu prezentaciju također ovdje u muzeju. Dakle, omogućeno im je da tu rade, da uzmu sve što im treba, da se sačuva. Tako da je za mene to beskrajna vrijednost. Zaista nekako u odnosu na sve što se prošlo i u odnosu na spoznaju da je toliko poljuljan taj sistem vrijednosti, da se te prave vrijednosti naprosto gube samo zato što ih je neko protjerao jer mu se ne dopadaju, jer pripadaju nekom vremenu i tako dalje ili nekoj ideologiji, što oni ovdje to uspijevaju da pomire i da sačuvaju i da njeguju i naravno da sačuvaju za neka buduća vremena i slično. Ipak je ostao da bude muzej revolucije. Pa eto, ja ga najradije tako zovem, tako iako kažem zvanično je on promijenio svoje ime i tako da je tu se stalno nešto događa i to je u biti jako značajno. Naravno imamo mi druge muzeje koji također, muzej književnosti također vodi jedna mlada žena, vrlo uspješno. Super. Tako da to je ta jedna generacija koja je stasala, koja nije na krilima ovog vremena, tek onako ne nose neke prolazne stvari, nego se suštinski bave zaista pravim vrijednostima i mene to fascinira i zato sam željela da to afirmiramo. A evo ovdje u blizi, evo, to vidite kako on nekako izgleda, evo malo odlipljene one ploče pa zapušteni i tako dalje. Jeste. A inače su ga zvali lebdeća kocka zbog te arhitekture. Jeste, da. I fascinantno je, možda je zanimljivo i to da se kaže da je ovo nam inače Zemaljski muzej također, koji je dugo bio zatvoren nekoliko godina, ali evo uspjeli su da ga otvore i tu je bila jedna dobra ženska akcija. Ne jedna, ali evo jedna koja je na neki način u konačnici završila tako što je muzej otvoren. Ovo je zgrada parlamenta Bosne i Hercegovine, ovdje je vijeće ministara, ovo je parlament Bosne i Hercegovine. Snimi. To je, jeste. Odavde svake godine za 8. mart kreće Marš mira. Aha. Ženski gore skroz i do parlamenta federacije, pa potom dalje do katedrale. Jeste bili da vidite Skoplje 2014? Ne. Dobro je da niste. Ali kad dođete sljedeći put morate se pripremiti i psihički i svakako. I pripremiti želudac. Ja se nekad pitam kako nikad ne naučimo od nekih prethodnih vremena, neke lekcije ili jedni od drugih možda čak. Kažemo se, pa nemoj dajte da ne dozvolimo to što se desilo 90-ih gore, ne znam, u Beogradu, ili dajte da ne dozvolimo to što se desilo nekad i negde, ali to nikad ne bude i tako. Pa nekako mi izađe slabo učimo iz istorije. Jer i ne poznamo je dovoljno, nikad se nismo izgleda previše bavili time, niti su se onako analizirali procesi koji su nam se događali, jer to je... Jesmo sad blizu kod Principovog muzeja, tako, i tu je bio atentat, jel da? Na tom ćošku ili na sljedećem? Gore na sljedeće, ovdje, ovo je taj bivši Principov, sad je to Latinska ćuprija se zove. Ne zove se više Principov most. Ma nemojte mi kasiti. Da. Ne zove se čak ni Principov most. A koji je problem sa Gavrilom Principom? Pa... I to je priča za sebe, jel tako? To je kad sam ja odrastala, i učila školu, onda je Gavrilo Princip bio heroj, mlada Bosna i tako dalje. Naravno, vremena se mijenjaju, historičari imaju različita tumačenja, zaista. I dileme, evidentno nerazriješene do kraja, da li je Gavrilo Princip se borio, ne znam, za srpsku vlast ili za neku jugoslovensku ideju, da li je on bio organiziran samo unutar mlade Bosne, je li ona bila pod uticajem Beograda, zaboravila sam kako se zvala ona organizacija, Crna Ruka. Ruka, jes. Crna Ruka. Dakle, to su sve neke dileme
koje su otvorene i ostale i onda naravno najsigurnije promjena vlasti donosi i promjenu viđenja događaja. Ono zašto sam se ja opredijelila da spomenem sarajevski atentat i ubistvo Franca Ferdinanda nije ni prestonasljednik, nije ni Gavrilo Princip, nego je Sofija Čotek. Jeste, tako je. Žena Ferdinandova koju je potpuno zanemarena u cijeloj priči, koju se rijetko spomene onako usput i uzgred, a koja je na neki način slika, ja bih rekla, eto ovo je, znači tu je taj muzej koji jeste, on se više ne zove muzej Mlade Bosne. Dobro. Tu su one stope i ovo je sad malo problematično saobraćajno zato što se radi put, pa je morat ćete nekako probati se uglaviti. Ovdje je tramvaj, ali eto, valjda će biti. Valjda će nas neko pustiti. Iako su oni, da. I mene u biti Sofija Čotek zanima. Njena priča je, ja bih rekla, tipična neka ženska priča. Ona je, tako bar izvori istorijski kažu, slučajnija žrtva, jel tako u tom atentatu, navodno je neko drugi trebao biti žrtva, ali meni je fascinantna njena uloga uopće u životu Ferdinandovom, jer ona je bila, nije bila plemkinja, nije bila adekvatna za ženu prestonasljednika, bar prema ocjeni cara. Ali Ferdinand se ipak opredijelio da je oženi jer se zaljubio u nju, ona je Čehinja, bila je grofica, ali cijelo vrijeme svog života i kao žena Ferdinandova doživljavala stalnu marginalizaciju i, hajde da kažem, diskriminaciju, da upotrijebim taj izraz, jer naprosto mnoge stvari koje je normalno trebala da prođe kao žena u svog muža, njoj je to bilo uskraćeno. Pa čak i dolazak u Bosnu, u Sarajevo, oni su došli na različite načine, nisu putovali zajedno, ne. I tako da je samo mene je također zanimljiv jedan detalj kad je, pošto je prije samog ubistva, bio je pokušaj da ih se bačena jedna bomba, da se da budu ubijeni, međutim nisu, pošto je bomba odskočila pa je otišla na drugo neko vozilo. Kad su došli, jer su došli upravo ovdje pred vijećnicu gdje je tu gradonačelnik trebao da održi govor, vrlo je zanimljiv detalj, jeste, ovo sad kružimo oko vijećnice, vrlo je zanimljiv detalj da je Ferdinand bio naravno jako ljut i uplašen, a da ga je Sofija smirila i da mu je primirila ga da prestane da viče na gradonačelnika i da mu dozvoli da održi govor, jer gradonačelnik naumio da održi govor i on i taj govor i održao, ali naravno već tad se sve uskomešalo i bilo je jasno pokušaj da se izbjegne eventualne neke nelagode. Oni su upravo uletjeli, došli do mjesta gdje je Princip stajao i sam je bio iznenađen, ali eto, izvršen je taj atentat. I ono što mi je također fascinantno jeste da je, ukoliko je to tačno, naravno to ono što možemo pročitati u spisima, da pošto su bili pogođeni i jedno i drugo, jako teško i vrlo brzo u roku 10-15 minuta su izdahnuli, da je Ferdinand umirući govorio: Sofija, nemoj da umreš, ti mu trebaš našoj djeci, a ona je ponavljala: meni nije ništa, ja sam dobro. Dakle, ta neka ženska priča koja na neki način pokazuje zapravo ženu u onom smislu da ona drži porodicu, ona je ta koja brine o svemu i tim svojim nekim umirujućim načinom, pokušava zapravo da to sve skupa zadrži neku normalnu sliku. Poslije svega toga Sofija se samo spominje usput, što bi se reklo. Ona je potpuno nebitna i kad god se govori o sarajevskom atentatu, onda se samo govori o prestonasljedniku Ferdinandu.
Tako da prosto sam željela da ispričamo i tu priču zato što je ona slika na neki način žene oko tog pitanja niko ne postavlja, nema tu različitih tumačenja, znate, kao što ima različitih tumačenja šta je princip, koja mu je uloga ne bave se sa njome se niko ne bavi, to je uobičajeno da je to tako. A kako je, jel ja dobro izvinite što vas prekidam, razumem da je ona izdahnula kod vijećnice, desio se atentat tamo, pa je vi vezujete za... Rekla sam vijećnica, sad da ne bi rekla samo mjesto, to je tu, zato što je to tu, a vijećnica je znamenita građevina koja također, jel tako, austro-ugarska građevina i na kojoj gdje su oni u stvari zastali, gdje je već bio pokušaj bacanja te bombe i gdje ona se držala izuzetno hrabro, dakle nije napravila paniku za razliku od Ferdinanda, nego je čak ga smirila i dozvolila, tražila od njega da pusti gradonačelnika da održi govor. Dakle, potpuno se ponijela hrabro, njega je smirivala i tako dalje, iako ko zna ono šta je žena doživljavala i proživljavala u tom trenutku tu pred vijećnicom. Vijećnica je inače u ovom zadnjem ratu izgorjela. Sve smo mogli mi da hiljade i hiljade knjiga je izgorjelo, sjajnih izdanja, mnogih koji više nikada nema. To je inače mjesto gdje su studenti, gdje su mladi ljudi učili, tražili literaturu, polagali ispite. Dakle, za mene također s te strane vrlo jedna značajna građevina i ona je, eto, tek prošle godine na 100-godišnjicu atentata je obnovljena, dosta dugo je trajala i ta obnova je sad je ona onako u punoj 2010. bila je još oštećena, vrlo vidjelo se. Da, dugo je trajala ta obnova, ali sad je jako lijepa, eto ja vam preporučujem da uđete da vidite malo kako to izgleda i tako, eto. Hvala vam puno da ste došli, divno mi je da smo se upoznali. Meni također, bilo mi je zadovoljstvo zaista i da se družimo i malo... Prekrasnija ste, zamišljala sam da ste divna, ali ovo je više nego što sam zamišljala, baš mi je drago. Ne pretjeruj ime da, baš fino. Dođite vi nama u martu na festival. Pa rado, zašto da ne? Kad već idete na feminističke festivale, dođite vi nama. Rado. Pa ćemo mi malo da vam prepričamo naš tužni grad. Da, drago mi je bilo, stvarno, hvala vam puno. Hvala i vama također. I sve se naše polako briše i svijeta to. Sve smo mogli mi da je duži bio dan, da si našao za me malo vremena.